Ubak Gilbert jilalu uwe na kiru pokmat jong katain melim. Hakas ngipalay kakhasan tarik na opera arajar arpuar. Ulapen yaso ilade berkaseng Trinamul Kongres banyak kun na ketika parti. Haka election MLA arajar arpulay na melim konstituensi. Ubak Gilbert jilalu ulapen yaso no ilade syaka parti Trinamul Kongres. Kadai hadin lai senem uladan Batkan National People's Party. Ubak Gilbert habai keren berkinong tok kubor. Ulai tu baka Trinamul Kongres kadai ka parti kabayahap berkanorim kabaudan kata ban pej i kebaduk bekerdu kumta kala penlong yu ban rungno syakane ka parti. Ubak Gilbert jilalu ula krensyai baka jingrung jong syaka Trinamul Kongres kalong bani aireng ya ka election MLA arajar arpulai. Balada ka urlong kabamut ba Ubak Gilbert lalu unhap bani aireng persya yu Ubak Hamlet Sondoling ubadai mentau MLA haka juga por menteri sarkar nang tai Ubak Roni Wilangdo bari Ubak Mitchell Wankar kibadai ki MDC. Kumban penkan mau hangni Boba Gilbert jilalu ulai kunteng ya ke election MDC haus nem arjakat kendai hari uklam poi syakatong jong ka jingjob. Orang isu suruh ba KPDF kadai kerja parti tandai ke parti ke barang kamlung hi tandai kawai nang ngamtoni bankan apa yang video KPDF isu tenat hi tandai kawai kalong ba kaji jo kalong ba KPDF kadang lang sarkar MDA tenak mentah juga bagi nong kesan juga boro yung ba kay mapidon ban keren ban juga akmat pai ba la syai nomor mapidon lang hakasor hakso jog suka kumuburu brang khoi dang suba kabahi mo bagi don pogi parti bah kam tamba ini ba TMC gede ko ni parti ke ba ang thamai pok sorga pok jala jungi pada katrimul kumaki ong mo kajumut tang trimul kumut naman taki grassroots tiga jengi jonga gede halor tak norim tak daw ngi koi ba inya sok nomor ka parti TMC pi be pinya keren ni ka kebun ke ba nimla banlen hakikitian ki celit hak perhat perdan haki kam ki jam ki balpau lingba ki social media mentah imla subanlen this is the worst government kebangi i hapring sarkar bawa ki balik kau suhe tang kekhtin mat ka sarkar kau bamsap tam tidak tahu kaji ijra kalong ba borok kita ki milih ke bagi don banong ngamla ban bataya kata kade kamram juki bikinkan aban pensyai pai ba akhiran san ison dari kebangi ikum ki pai ba kinong sosong jong kajala wi jungi ni gabun ke borok kim longkam he betang kakhtien mat kikam bapau pulen kikam bamsap besirkai ki bala si hakiran sanction be ki siop ban pensyai pai ba kita bro ki high level le ki banadu basdang lami ta ki high level ki bangitip ha kebangal ngo pat ba na tak tahu beli kepelong ingi bang ini sekeni mangi iba kinang lam jungi ki bang legit ki bala keren atau kepor bakin yele persya ki jing bamsap ndai ngamtip lagi don bantah de am kita ki high level bangi OP bala rangi tang ailap bak sarkar pok jelam jongkan pi ngan OP sakani kesem ke banuan ni bakajat berdua jungi om syuk ban syak dia tangki jaka puta war kipat baru kila ban syak dia wala iba jing sirkai ke bamsap ke ba lapau pelen haduk ba kita di tangha ni sukar bawa pi bagi iba kita pau ba wat ka haikut ngon burom ka hapan tuklarut madong sedong hakani ke benta di yakini ki iba ngobun wang pi ni siok berkan bah kira san kam kipat ba kan kam sotu hoi ang tu hakapor bangidong bagi pakon ban penkantai ke parti tendai lam i bakan dolong hadu ata bagi dasut hit kum kita kidukhat bagi nang hatu kapor kum ujar sekejap is kasus ngabat kum working president ke blok tikam i bakan don kejingan dei mar boleh ngi don laki jong ikan hud apa ke NPP ru dia tak tahu ngapet ba wakni inti ru ba kun puji jonga ba NPP ban hak ajar pulai kan miyo so benon hak mo sencar hawat ha bangami kan sigun tiru kadi kata ngam semdei ubriu bangami tang hakini kinjat banai mo kumolong kiwi gertong terina po melimkan sihi ngadai ubriu bang lasakri bahaya kathan kumus keti jong kada basong luba ngaski de pauslam kumus keti jong kasenjuk ino sosial ngaski de pusnam wat kumuwei naki nong kersian bon nong irap jong kipat ba jong keti kathan stay bun kikam ke bang thai kipat ba kinum klet ki bang yale tendai gajar khapat ba kilayo pa kinong ilam ki ba mangi lajit hatu kipor bun naki kiba omla ban petrikam kat kum kejing pular ke jongki kat kum kejing kan juki lalu kejing idai bagi pai ba hadu ke ba kata ki pai ba tarau kepelong bagi pai ba ki kwa ban petno dengi barang thamai nang ba kum ki beri experience apa ke bentang apa ke society sebagai jing trikam bagi pai ba tarau kepelong i bagi habeni baginya simentalang kang bagi yo ya kesensyar klar ngobet hot ka jing ku napo kemenim konsumsi ngasutu ba arwet ki MDC gidon yoi ba Mitchell Wankar yoi ba Roni Lingdo Presiden Minister Ubak Hamlet Doling tendai Ubak Hamlet Doling kadai kasurhi ke jungi jongahi ba borok kipat ba song mulim kitip ba kejingan ke jongah tu por ngiyo ke jingjom tendai ibaroni belong kumu Minister tu por ila syarem no tendai kani ke boro
kam dei kanong gunti jongno jongno kasuki MLA MDC hi kam dei kanong gunti jongki kadai ka jongki pajba te wei hi bagi pajba kim so tanat chu magla i ki kam ga jire jongki kum kalong brio man brio kim so tanat hi kasong hau pajba un pun kia buat pajba un pun hau pi kum nga ongi pimene aba kawan ka diri ba mata marji man hakini sini ngi ngin tip hatu por ka ikat trinamul on nakla batai ka igi jumut jong ka trinamul kamut nak mentaki grassroots among grassroots kamut ki beduk ki bajenjar opni lamong ki beduk ki basuk ning ong ki beduk ki bajenjar haka perthai mentah ba piduk ki jenjar tagdaw kade kamram jungi bangdon hakum kini ki parti ki bapet nak mentah ka jinge jong ki beduk ki bajenjar om kum kita ki high level ba ongi bi in pet nak mentah ki beduk bajenjar ba boro igi ba ki MLA ki ai ki nong mi khwat ki ai na ka scheme jong ka sarkar kim ai na ka tulop lo jong kim ai na ka pak lo jong na tagdaw kam don jing mentoy ban tho mo ki jumi social media ba ki no sinyang ki MLA kam dei bi ki no sinyang kadai ka hok jong ki pajba bar ki pajba leng ba ka jingni ki jungi hakini ki sang ba fer in sa pensyaya kita ki kamram bangi dei kum ki nong mi khwat ki bangi laile hakini ki lison